Thlik Thlok News clear tu te chibe ule voin October ni nia chanchin thar puan tur kan nei te lo ngai thang achhiar tu silaram ngaya ama sain chanchin langsar zwalte Israel in global sumut flotilla aman Mizoram governor in railway Sairang railway station atlo Chief Minister in May thalong kai bazar le cha mari venga leimin na ahuna en fia Minister Professor Nalni Loman Video Office Sakthara Hong Minister Vanlal Hanan Tui Rial Dem Manga Into Pona Chazok Om Thainan Malak Mekani Thu Asoi Tuna Chanchin Kim Changsok Ilaw Ngai Thang U Israel in Global Sumut Flotilla Aman Gaza Champuina Pek Tum Longrual Global Sumut Flotilla Chu Israel in Manin An Champuina Tur Purle Akal Puitu Activists Tamtak Amana Greta Thunberg po manzinga atelani Israel vaunakara kal lui longrual hinimin tai changkhan Israel hauchin tui pui thlangin Israel hian a thei manin an mani longchol huna shwai luya aman lote kal lui zelin Israel hian a thei piang aman zela he thu bot seila hian long ingzat chiange aman to kan sha thei lawani hetianga champuina phurtu long Israel in amada wang hian Europe ram sang sanga lung oilona na satak alan tira Israel che dan hian den a hlo hle ani Mizoram upapol Malbong Branston upania an kumsom nga na anlom Mizoram upapol Malbong Brans suanimin khan an kumsom nga tinlom na lomin hemi pol hian Monument Center Golden Jubilee lung an phuna pulal nunsanga Mizoram Cooperative Apex Bank Limited Chairman Su Khwalian ni in he hun hi aman pueni Jubilee lom na hun hi MOP Malbong Branch President Puvi Thanglianan akai shuaya member kalta te suna hun mangin kum somriat chin chunglam te hena kum upate choimoina ahlan ngalani Mizoram Governor in Sairang Railway Station atlo Mizoram Governor General Dr. Vijay Kumar Singh PVSM AVSM YSM retired Nimin Khan Sairang Railway Station to in Enfia Railway how to te akombok Governor chuan India ram khapui poimo tak tak te olsam taka chain manga thlen thei anita chulom om ati thu te ain kolle ti changtun zel le tura thei top chu achul thu te asoya rail service mumal le khailak lo mipuita na olsam le him final le kong tin re ngaram chung hundang te en ton tlak siam konga thei top chua ta na chul thu asoi bok he huna hian railway deputy chief engineer pu Hari Jimal Mina chuan rail Sairang Railway Station Technical Report lang Pilar Sapi Ashilfia Pu Virendra Kumar Mina Area Manager Badarpur po in malak na le Shiatur po mote Lar Sapi Ashilfia Bokani Saitwala District Committee and Chukhom Nimin Khan DC Conference Hall Saitwal District Planning Committee to an Chairman DC Dr. Lalngurat Tau ka isway na in an Chukhoma malagdan tur sang anrel Sarkar scheme sang noya District Planning Committee chin chu Planning and Program Implementation Department 1 DPC lom khata akhai khom to dona Mizoram District Transformation Program moya District Baseline Profile te District Transformation Vision tele District Catalytic Intervention Plan te chu Department in ansiam angai to awanga chukhom anni Chief Minister in May tha longklai bazar le cha mari venga leimin na ahuna ayan fia kumin May ni somthum zana longklai bazar veng le cha mari venga leimin na munchu Chief Minister laldu man nimin tai khan ahuna enin malak zui dan tur thirna anei Chief Minister hi longklai DC Doni Lalruat sangan leimin na laya laudong sungin Advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Lalpek liana chinzale longklai borsa Pudoni Lalruat sangaten chian na thendan kimchang ansilani Chief Minister Pulal Duma chuan chiat tokte ator pui thua soya chiat na wanga inle bungrua chiate lutsong mumal taka chut chuaka arang lama report siama central lama thelutin ama pon abozui na theitop alo chuatur thua soi in chim senghoi kimlo po athei anga senghoi dan ngai tua cha ti thu Chief Minister hian asoi lang telbok
kumin mei ni som thum zana bazar veng le cha mari venga leimin wang khan in rel lai pahni telin RCC building paruk le assam tai pakhat achiani ACB in Sinot Higher Secondary School awareness campaign an nei Directorate of Anti-Corruption Bureau chuan Nimin Khan Sinot Higher Secondary School Multipurpose Hall Anti-Corruption Awareness Campaign kam signature campaign nein hunan manga he awareness campaign hi pukela lian zwala Principal Sinot Higher Secondary School in Kaishwayin Pulal Biakila SP ACB le Pu Michael Ramdin Thara Inspector SCB te chuan corruption ni pungle corruption hi ram mason na dal tulian tak ani dante corruption daw kunga zilai te poimo na te soin zona le chana hunte nen hun him tak manani he awareness campaign a hian Sinot Higher Secondary School zilai zali somriat vel zet antelani mun shanga National Voluntary Blood Donation Day manani Kumtin October ni khataman chin National Voluntary Blood Donation Day chu Nimin Khan hun shanga manani Lunglei chuan Civil Hospital Lunglei Blood Center le Association for Voluntary Blood Donation AVBD Lunglei te changkop hoi hotin Government Higher Secondary School Lunglei he ni pol hian hun manania voi som le ai tam thi sen peto meichia som paruk hena choi moina thoziak lanani serchi pa chuan SDO Sadar Rebecca Laldin Moy Sha Sel Hovin Manania Meichia Thisen Petam Tenena Soy Moina Lan Anne Minister Professor Lalni Loman BDO Office Saktharahong Rural Development and Administration Minister Professor Lalni Lo Matsuan Nimin Khan West Paileng Rural Development Golden Jubilee Manpuin BDO Office Sakthar Chu Ahong Mal Professor Lalni Lo Matsuan Rural Development na Thokte Chu Thingtlang lama cheng te tan thokan ni ti in sia mani ke ading thei tura cher chua tum tur le self help group ten until siam te rampona thon chu ani theina turin sarkar point thei top achwa thua soi Golden Jubilee lomna le office building thar honna hian minister hipukelal tom lava district board sap mamit pulal ven hima deputy secretary RDNA puvanlal rawa Joint Director RDNA Pu Malsom Zwala Project Director Mamit Le Rural Development and Administration Le Officials Dangten Anjoy Omani West Paileng Video Office Sakthar hi floor lia sakni in MG NREGA Material Components sum achangin cheng noi zahni som pakhat point pakhat senga sakani November sangni le somni pathuma sakchan ni in April sangni le somni panga khan sakzo ania building len zong hi square meter zasom sari le panga ani West Paileng RD block hi kumsang khazakwa som sari palia honania BDO somni pakwa ten chutsil to in tuna hian thoktu somli anom mekani Khozola no pang enkol na in endik na nayani Khozol additional DCK Zauram Mwana Hovin Nimin Khan additional DC Chambara no pang enkol na in childcare institution te inspection nei dan turelin inspection nei turin an suak ngalani Khozola CCI Khozol observation home Exodus boys home le legal Uts girls home te chu additional DC le committee member tenen endik ania CCI staff te chu an hatho chin le an hatho dan te an ena an malak zel dan tur ate an puyani CCI staff te care plan te an enfia no pang an enkol dan te an en bokani additional DC le committee member te chuanin CCI ya no pang omte an koma CCI hnuaya hun an man dan te an soipui bok additional DC puke Zauram Mwana chuan no pangharsa na sang tok te ta na enkol na hun chatak awom hi alom ati thua soya staff te po thei top chua nakin zela mi chortlak ni thei turin no pangte kai shwai turin a fui bokani Minister Vanlal Hanan Tuirial Dem hanga intopo na chazok theina na malak mek ani thua soi PWD Minister Vanlal Hanan chuan Tuirial Dem hanga intopo na chazok theina na malak mek ani thu nimina chaltang lilivenga upate ni lom na program aman puina soi
puwan lalhana chuan Mizoram upapol MOP chu Paul Zaumani thule a member te po ram ro hlu an ni thu asoya real ru le taksa shisel an nei apoi mo thu soin an tu le fa te wa pa thuron peya ramta na ro hlu ni zel turin du sakna a hlana ni he huna hian minister chuan Bongkon junction traffic jam ti zia turin sarkarin ruam manna asiam mek thu asoya tuirial dem manga into pona inland water transport chazok theina na malak mek ani thule amun ma po phailama mithiam tele Mizoram Sarkar Department shang ten an endik to thu atar langa aizol khopui chung kong siam thatna chan thuai tumani thule ama ngei na thok vil atum thu asoi bokani na thiala faina hapta kharna hun manani nimin khan na thial DC conference hola faina hapta swasta hi seva sangni le somni panga kharna hun chu additional DC zau thanmoi khiang te kai shwain manania na thial DC ke vanal ruati chuan thu soina hun nein final lama mason tur chuan zirtir na tha nei mai pia lama ril ru putmang thak danglam apoi mo thua soi borsap chuan final chu mitin mo phurna ani thule final in zirtir war so turin mitin te acha a district urban development officer mingmoi zuala chuan swasta hi seva thu puile man ani chan te soin PHE senior EE ke lalki machuan lom thu soina nen huna kharani swasta hi seva puala flyer making competition board sei lo mandong tu pakhatna si roding liana penial veng pahnina Julie mingthan tuangi penial veng le pathumna sidal rin nunga penial veng te hna lo man pek nga anni siaha a non-tribal dor somruk pahni le license nei lo dor soma nimin khan mara students organization chuan chanchin bumi te komin siaha kho pui chunga non-tribal dor somruk pahni le license nei lo dor som thuan soya hengte hi dor lo turin mi puite an nge na ni MS au chuan nam himna atana malak an tum thule zirlai te tan an malak tum dan te an soifia bokani chuti zong chu chantin thar kan pon the chu ani